Id-dinja qamet maħsuda għall-aħbar li fis-7:30 u 5 miet il-Papa Franġisku. Papa maħbub minn ħafna għal-valuri li resqu diversi nies lura lejn il-Knisja. L-aħbar tal-mewt tiegħu ġriet bħal laħħa ta' berqa, ħażet lil bosta anke jekk lejliet il-mewt tiegħu dir isellem u jbierek lill-miġama fi Pjazza San Pietru f'ħadd ilgħid. Tabiba Olandiża li insertat kienet fi Pjazza San Pietru malli ġiet ikkonfermata l-aħbar deret emozzjonata u maħsuda. Din l-aħbar għanqlet interess ukoll fost persuni li ma jqisux lilhom infushom reliġjużi. Kristjanissimo, però comunque Jien minix Kristjan, imma meta ssib ruħek Ruma u jiġri xi ħaġa hekk ma tistax ma segwix x'inhu jiġri. vedere cosa succede intorno. Taljan qal li l-bieraħ segwa kliem il-Papa u ammira l-fatt li minkejja li kien jidher viżibilment tajjin, kuraġġ ta' sur kien qiegħed jitkellem dwar il-paċi f'dinja li qed titkellem biss dwar gwerer. Sono triste. Mara Arġentina f'Londra qalet li fil-waqt li tinsab qalba maqsuma għal mewt tal-Papa, madankollu qalet li issa jista' jistrieħ wara tant dbatija, fistritu bħala raġel determinat li ried li jibdel id-dinja. It was our Pope. Do you know what I mean? It was Argentine, and so it's different from any other country. He always seemed so kind to everybody, you know, and he had nice things to say. I remember when it was the pilgrimage, and Stephen, the comedian, was on and met the Pope, and he was saying about I'm gay, and the Pope said, "You're still a son of God. It doesn't matter." Mexxejja din jinselmu wkoll il-memorja tal-Papa. Re Karlu Tiret qal li se jibqa' mfakkar għal kompassjoni tiegħu u fuq il-ħidma tiegħu biex il-Knisja tkun maquda. Il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni qalet li kellha l-privileġġ li kellha ħbiberija mal-Papa u li ħalla legat warajh. Il-Viċi President Amerikan J.D. Vance li kellu laqa qasira nhar il-Ħadd stess esprima d-dieqa tiegħu għall-Kristjani kollha madwar id-dinja li kienu jħobbuh. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-Papa Franġisku ispira lil miljuni ta' nies lilin mill-Knisja Kattolika.